Dobrodošli ljudi u moj novi video. Znači, kao što ste vidjeli po samom naslovu klipa i thumbnailu, danas ćemo pričati o tome kako da zaradite coinse i golde u igrici Standoff 2. Znači, prvo što ćete uraditi jeste da različite modove da bi dobili coinse. Igrat ćete, znači, Team Deathmatch, Competitive Alias, Duel Defuse, Arms Race i ove daily misije da bi dobili coinse, zatim kupili kutije. Znači, možete gledati video na svakih 10 videa dobiti po 10 coinsa, to bukvalno pola sata, zavisi, znači možete tako. A ako imate golde i ako kupujete golde, možete kupiti za 100 golda, za 100 golda 1000 coinsa i kupiti 100 kutija. Ili možete za 1000 golda kupiti 10.000 coinsa i kupiti 100 boksa, Empire boksa, zatim ulagati u to i na kraju biti u profitu. Zatim, ako ste jedan od malo boljih igrača, mada taj nije toliko bitno, možete farmovati coinse na vašem Smurf accountu tako što ćete isto da igrate različite modove, to je Team Deathmatch, i tako se brzo rank upovati, zatim dobiti coinse ili kutije i ove fragmente. Znači, kada uđete u vaš Smurf account dobit ćete jedan box, ali naravno velike su šanse da dobijete uncommon skin, zato što je to tipični standoff, kao što ću ja sada dobiti. Opa, eto, prvi put u životu da sam dobio nešto ovako. I ljudi, ja mislim da je ovaj kratak klip gotov. Zašto je kratak? Zato što sam ja u ovom klipu pričao kako da zaradite golde pred dolazeću sezonu 9 i prodaje samih Empire bokseva, a ne kako generalno zaraditi gold u igrici. Zato je video kratak i mi se vidimo u sljedećem klipu. Veliki pozdrav za vas.